Mu bintu Ukraine yakunze gusaba mu rwego rwo guca intege Uburusiya, usibye guhabwa intwaro n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, iki gihugu cyanakunze gusaba ko Uburusiya bwashyirwa mu kato, ndetse Perezida Vladimir Putin nawe agahabwa kato n'abandi bakuru b'ibihugu. Ubu Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanenze cyane kandi arakazwa na Minisitiri w'Intebe wa Hongria Viktor Orban kubera ikiganiro aherutse kugirana na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya kuri telefoni, bakaganira ku ntambara yo muri Ukraine. Orban ni Minisitiri w'Intebe wa Hongria. Hongria iri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ariko nicyo gihugu mu Burayi kitigeze gica umubano n'Uburusiya. Viktor Orban yagumanye umubano wa hafi na Perezida Vladimir Putin kurusha ibindi bihugu byo mu Burayi muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Bwana Orban yatangaje ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ko ikiganiro cye na Putin cyabaye ku wa gatatu cyamaze isaha imwe, kandi avuga ko baganiriye ku by'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Yavuze ko ibi byumweru turimo biteje akaga kurusha ibindi byose byabayeho muri iyi ntambara. Nta muntu n'umwe ukwiye kubaka isura ye bwite ku kiguzi cyo gutanya umuryango, niko Zelensky yatangaje kuri X ubwo yavuga ko Orban yakomeje kuba inshuti na Putin agamije kubaka isura ye ku giti cye, atitaye ku byo abandi bayobozi bo mu Burayi bemeranije. Ati twese twizeye ko Orban nibura atazahamagara Assad i Moscow ngo amwumve atanga amasomo y'isaha yose. Ibi nibyo yongeyeho ashingiye ku cyemezo cy'Uburusiya cyo guha ubuhungiro bwa politike perezida wa Syria wahiritswe Bashar al-Assad. Uyu munsi bamwe mu banyaburayi bavuga ko Viktor Orban uyobora Hongria ari igicucu cya Putin mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kubera iki uyu muyobozi wa Hongria akunda cyane Putin? Kubera iki yemera kwitandukanya na bagenzi be bo mu Burayi mu birebana no gufasha Ukraine? Ukraine yakomeje gusaba ubumwe mu bafatanyabikorwa bayo mu guheza Vladimir Putin no kugaragaza ko ibiganiro byose bizajya bikorwa byerekeye intambara y'Uburusiya na Ukraine bigomba kujya bitumirwamo Ukraine. Abategetsi ba Ukraine banatangaje ko guhagarika iyi ntambara imaze amezi 33 ngo byaba bifitiye Uburusiya inyungu, kubera ko byatuma imbibi za Ukraine ziburizwamo, Uburusiya bukagumana hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine bwigaruriye. Ibiro bya perezida w'Uburusiya byatangaje ko Putin yabwiye Viktor Orban mu kiganiro bagiranye kuri telefoni ko imyifatire ya Ukraine ikuraho amahirwe yo gukemura intambara mu mahoro. Iki kiganiro cyatangijwe n'umuyobozi wa Hongria nk'uko Kremlin ibisobanura, kandi cyabaye umunsi umwe nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongria atangaje ko igihugu cye gikomeje umushinga cyise ubutumwa bw'amahoro bwa Ukraine. Orban yasubije amagambo ya Zelensky kuri X avuga ko Hongria yari yatangaje icyifuzo cyayo cy'uko iyi ntambara ikwiye guhagarara ku munsi wa Noheli bigakurikirana no guhererekanya imfungwa, ariko ko umuyobozi wa Ukraine yagaragaje ko ibyo ngibyo atabyifuza. Nubwo bimeze bityo ariko Orban ntabwo yatanze ibisobanuro birambuye ku bijyanye n'igihe cyangwa se uburyo yatangiye icyo gitekerezo, cyangwa se niba icyo cyifuzo cyari cyanashyikirijwe Putin. Ukraine nayo yihakanye ko Orban yaganiriye ku masezerano y'amahoro ya Noheli nabo. Bati icyo gitekerezo muvuga ntabwo tukizi. Umujyanama wa perezida wa Ukraine witwa Dmytro Litvin yavuze mu itangazo yasohoye ko Hongria itigeze igirana ibiganiro na Ukraine. Nta biganiro bishobora kuba ku ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine bitarimo Ukraine. Orban yamaze igihe kirekire asaba ibiganiro by'amahoro, kandi yanze kohereza inkunga ya gisirikare muri Ukraine kuva Uburusiya bwatangiza iyi ntambara mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Hongria nicyo gihugu cyo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kitigeze cyoherereza inkunga Ukraine. Umuyobozi wa Hongria Viktor Orban yateye umujinya abandi bayobozi b'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu kwezi kwa karindwi ubwo yagiranaga ibiganiro n'Uburusiya ku kugerageza kurangiza iyi ntambara. Ibi byabaye iminsi mike nyuma y'uko Hongria ifashe umwanya wo kuyobora umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gihe cy'amezi 6. Ni umwanya ibihugu binyamuryango bisimburanaho. Mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nibwo bwa mbere Viktor Orban yagiriye uruzinduko muri Ukraine kuva iyi ntambara yatangira. Orban wakunze kwitwa umunyagitugu kandi ufitanye umubano wihariye na Perezida Vladimir Putin, kenshi yashatse ko hagabanywa gahunda z'ubumwe bw'Uburayi
zo gutanga inkunga y'igisirikare n'imari kuri Ukraine muri iyi ntambara. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Viktor Orban yavuze ko ubuhangange bw'Uburayi mu mitegekere y'isi buri ku iherezo, ahanini bitewe n'imyitwarire y'abanyaburayi ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'imitegekere mishya y'isi. Uyu muminisitiri w'intebe Viktor Orban yavuze ko ibihugu biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'uwo gutabarana wa OTAN ubuhangange bwabyo bwatakariye cyane ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Imaze imyaka hafi 3 ibi bihugu bitangamo ubufasha ndetse byaranagennye ibihano ku Burusiya ariko ntibigire icyo bitanga. Yavuze ko uburyo bwose bukoreshwa bwo gushyigikira Ukraine budashobora gutuma itsinda iyi ntambara, ahubwo ko ari nko kuruhira ubusa kubera ko ibiganiro nibyo byakemura iki kibazo. Ati hari igisubizo kimwe: ibiganiro by'amahoro bigomba gutangira vuba cyangwa se bigatinda. Hongria ivuga kandi ko ibiganiro by'amahoro uko bitinda gutangira ariko Ukraine ibihomberamo kurushaho kubera ko niyo irimo kuberamo intambara, ndetse ko Uburayi inkunga yose bwatanga nta n'umwe wakwizera ko Ukraine ishobora gutsinda iyi ntambara. Gusa yavuze ko nubwo Hongria nayo iri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi izakomeza gushyiraho politike n'imirongo bituma isigarana ubusugire bwayo. Yasabye kwita cyane ku mitegekere mishya y'isi irimo kugenda iyihinda isura. Mu myaka ishize y'intambara, umubano hagati ya Budapest na Moscow wabujije ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku Burusiya. Ibi byatumye inkunga yoherezwa muri Ukraine igenda buke ndetse binabangamira kwinjira kwa Swede muri OTAN. Bitera ikibazo gikomeye cyane mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, binateza ihungabana ry'ubumwe bw'uyu muryango. Mu myaka 3 ishize, minisitiri w'intebe wa Hongria Viktor Orban yagiye abangamira ibyemezo by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi inshuro nyinshi. Yateje ikibazo mu itangizwa ry'ibiganiro byo kwinjiza Ukraine mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, abangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano by'uburengerazuba ku Burusiya, anasaba kenshi guhagarika amasezerano y'ubufasha mu by'imari na gisirikari yo gufasha Ukraine, ndetse yanabangamiye kwinjira kwa Swede mu muryango wa gisirikari wa OTAN. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023, Orban yasohotse mu cyumba cyaberagamo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwo baganiraga ku kwinjiza Ukraine muri uyu muryango. Muri icyo gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagaragaje umuhate wo kugera ku masezerano ku nkunga ya miliyari 50 z'amayero yo gufasha Ukraine. Inkunga yari yarabujijwe na Bwana Orban. Nyuma yo kugirana ibiganiro bikomeye na Hongria mu kwezi kwa 2 mu nama idasanzwe, uyu muyobozi wa Hongria yaje gukuraho inzitizi zatumaga atemera ko Ukraine ihabwa ayo mafaranga, bituma inkunga yemezwa ku bwumvikane. Ibi byashobotse bitabaye ngombwa ko Hongria ifatirwa ibihano, kubera icyo uyu mugabo akunda Putin kugera ubwo yitandukanye na bagenzi be bo mu Burayi, akaba ari we mutegetsi wenyine ugumana ubushuti na Putin, akabangamira inyungu za Ukraine. Abandi bategetsi mu Burayi bita Viktor Orban ikigo ry'ingirakamaro cya Vladimir Putin. Uyu muyobozi wa Hongria ubwo yatangiraga kuyobora umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu buryo bw'igihe gito mu kwezi kwa 7, yahise yihutira kujya i Moscow mu rugendo rwe rwa mbere ari kuri uyu mwanya mushya w'icyubahiro. Orban yagaragaye nk'umuhuza aho gukorana na politike y'Uburayi. Ibi ngibi abanyaburayi barabyamaganye cyane, bavuga ko Bwana Orban arimo kwitwara nk'uhagarariye inyungu z'Uburusiya mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu ibaruwa yandikiye perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi icyo gihe, Charles Michel, Bwana Orban yavuze ko Uburusiya burimo gutsinda intambara ku buryo bushaka gutangiza ibiganiro by'amahoro byihuse, aho ngo byaba bifite inyungu zo kurengera ibice bya Ukraine Uburusiya butarageramo cyangwa se butarasenya burundu. Yanavuze ko ibihano Uburayi bwafatiye Uburusiya ngo nta musaruro birimo gutanga. Kuva mu 2010, Viktor Orban yahinduye Hongria icy'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yise ubutegetsi bw'igitugu. Uyu muyobozi ntabwo aramenya neza uko asobanura ubutegetsi bwe, kubera ko yagerageje kuvuga ko ari demokarasi itari mu bwisanzure bwinshi cyangwa se demokarasi ishingiye ku bwisanzure bwa Gikristo. Mu buryo bwose yize kugumana no gukomeza ubutegetsi, ariko uyu munsi ari mu gihe gikomeye kurusha ibindi mu myaka 14 yose amaze ku butegetsi.
bafatanyabikorwa be babiri bakomeye aribo perezida ndetse na minisitiri w'ubutabera wacyuye igihe baherutse kwegura ku mirimo yabo nyuma y'icyemezo yafashe cyo guha imbabazi umugabo wahamijwe icyaha cyo gusambanya abana. Yagiye agirana amakimbirane kenshi n'abandi bayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku bijyanye n'abimukira ndetse n'intambara yo muri Ukraine. Hongiriya kandi nicyo gihugu kimwe rukumbi cya OTAN cyarwanyije kwinjira kwa Suède muri uwo muryango. Andras Kosa mu gitabo cye yanditse ku buzima bwa Viktor Orban yise Man of Chaos agaragaza ko Orban afite uburyo bwihariye bwo kwiyerekana nk'umuti wa buri kibazo cyatewe n'abandi. Amaze imyaka 14 yose intebe yo kuba minisitiri w'intebe wa Hongiriya ntawe uyikoraho. Viktor Orban yigaragaje bwa mbere muri politiki ya Hongiriya mu mwaka w'1980 ubwo ubumwe bw'Abasoviyete bwatangiraga gusenyuka. Hongiriya nayo yari kimwe mu bihugu bigize leta zunze ubumwe z'Abasoviyete. Yatangije umutwe wa politike awita Fidesz cyangwa se ishyirahamwe ry'abademokrate bakiri bato. Yigaga muri kaminuza ya Bibo mu murwa mukuru wa Hongiriya Budapest ubwo mu 1989 yavugaga imbwirwaruhame ikomeye yamaze iminota 7 asaba ingabo z'Uburusiya Red Army gusubira iwabo. Niba twizera imbaraga zacu dushobora kurangiza iki gitugu cy'abakomuniste. Yabivuze mu ijambo rye imbere y'abasaga 250 bo muri Hongiriya bari bateraniye ku rubuga rwitiriwe intwari mu mujyi wa Budapest. Bari baje gushyingura umurambo w'umugabo wari wagize uruhare rukomeye mu gutangiza imyigaragambyo yaburijwemo i Budapest mu 1956. Uwo mugabo yitwaga Imre Nagy. Uyu munsi Viktor Orban nk'umuyobozi w'igihugu cyo mu Burayi ufite imizi muri politiki yo kurindimuka kw'Abasoviyete bavuga ko bitangaje kubona yarabaye inshuti ya hafi ya perezida w'Uburusiya akaba ari we wenyine uba inshuti ya Putin mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi bavuga ko bitumvikana kuba inshuti y'umuyobozi ufata isenyuka ry'ubumwe bw'Abasoviyete nk'ibyago bikomeye bya politike byo mu kinyejana cya 20 kandi akaba ari we watangije intambara ikomeye kurusha izindi ku butaka bw'Uburayi kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Bavuga ko kuba yaragize uruhare mu myigaragambyo yamaganaga Abasoviyete atagombaga kuba aba inshuti ya Vladimir Putin. Viktor Orban yavukiye mu 1963 mu gace kari mu nkengero z'umujyi wa Budapest. Yari we mukuru mu bana batatu. Ise yari umuhinzi akaba n'umunyamuryango w'ishyaka ry'abakomuniste, naho nyina yari umwarimukazi w'abana bafite ibibazo byihariye nk'ubumuga. Iwabo bari abakene ku buryo batanabonaga amazi asukuye mu gace k'iwabo ka Felixut, umudugudu ufite abaturage barenga 2,000 aho na n'ubu bagifite inzu. Yibuka ko yajyaga kubitwa nibura inshuro 2 buri munsi, akubitwa na se amuhora amakosa yakorwa n'undi mwana uwo ari we wese. Nta kintu na kimwe mu bwana bwe cyagaragazaga ko azagera igihe agahangana n'ubutegetsi bw'abakomuniste. Yize mu ishuri riciriritse kandi yari umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abana b'abakomuniste. Icyo yitagaho cyane cyari umupira w'amaguru. Yakinaga mu ikipe yaho ya FC Felixut kandi yari afite inyota ikomeye cyane yo kuzaba umukinnyi w'umupira. Mu myaka 10 ishize yubatse stade nshya nziza cyane yitwa Pancho Arena, aho ikipe ikomeye ya Puskas Academia ikinira imbere y'abakunzi b'umupira w'amaguru batarenze 2,000. Mu mateka Viktor Orban yari afite imyumvire ikomeye ivuga ko adashyigikiye Uburusiya. Yamaganye cyane politike y'ububanyi n'amahanga ya Ferenc Gyurcsány wahoze ari minisitiri w'intebe wa Hongiriya. Yayifataga nk'ari politiki iri ku ruhande rw'Uburusiya cyane. Mu 2007 yavuze ko Hongiriya ikwiye gukoresha politike y'ubwirinzi ku bihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya kuko ngo bitegekwa n'abanyagitugu. Bimwe mu binyamakuru bivuga ko imyumvire ya Orban ku by'umubano n'Uburusiya yatangiye guhinduka bitewe n'ihungabana ry'ubukungu ryabaye mu 2007-2008 kubera ko yabonaga ko ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya politike ngo bwaba bugiye kurangira kandi ku isi izaba igizwe n'ibihugu byinshi bifite imbaraga, aho Uburusiya n'Ubushinwa bazaba bafite ubushobozi bwo guhangana na Amerika ku rwego rw'isi. Nyuma yo kuva mu myumvire ye yo kuba umwanzi ukomeye w'Uburusiya, Orban kenshi yagiye avuga ku bubi bw'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba. Mu 2010 yabaye minisitiri w'intebe wa Hongiriya. Yahise atangaza gahunda ye
yo gutangira umubano n'ibihugu byo mu burasirazuba yise politike yo gufungura ibyerekezo by'uburasirazuba. Iyi gahunda isa n'iyashyizwe mu mwanya w'ubufatanye bwa Hongiriya n'ibihugu byo mu burengerazuba nk'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na OTAN, kandi yagize uruhare rukomeye mu gushimangira umubano wa Hongiriya n'Uburusiya nk'umufatanyabikorwa ukomeye. Ibikorwa byakozwe mu rwego rwo kubungabunga uwo mubano byageze ku masezerano y'ibihugu byombi mu bijyanye n'uruganda rwa Pax Nuclear Power Plant ruri muri Hongiriya. Uru ruganda rutunganya ingufu za nucleaire. Nyuma y'uko Uburusiya bugiye mu bikorwa bya gisirikare muri Ukraine mu 2014, Orban yanze gushyiraho ibihano ku Burusiya nubwo hari igitutu gikomeye cyaturukaga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi byateye abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na OTAN kumuhamya kuba umuyobozi w'Uburayi ukora mu nyungu z'Uburusiya. Mu 2015 no mu 2017 Vladimir Putin yasuye Budapest kugira ngo aganire na Orban ku mubano w'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa gatanu mu 2019, kubera impungenge ku mubano wihariye wa Hongiriya n'Uburusiya n'Ubushinwa, leta ya Trump yakiriye Orban muri White House. Ibi ngibi byateje impaka nyinshi mu Burayi. Ku itariki ya 21 mu kwezi kwa mbere mu 2021, Hongiriya yabaye igihugu cya mbere mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi cyemeye gukoresha urukingo rwa COVID-19 rwa Sputnik 5 rwakozwe n'Uburusiya. Nyuma y'itangizwa ry'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Hongiriya nk'igihugu cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyashyizeho ibihano bike ku Burusiya, naho Uburusiya bukomeza kongera ibihugu byose by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku rutonde rw'ibihugu bitifuzwa bihawe akato. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatatu, Hongiriya yanze gushyiraho ibihano bihamye ku bijyanye n'ingufu, cyane cyane mu rwego rw'amavuta ku Burusiya. Uyu munsi abayobozi b'Uburayi barabizi neza ko Uburusiya bufite ubuhagarariye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ari we Viktor Orban. Uko iminsi igenda ivaho umwe, niko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda yegereza kuba uwahoze ari perezida, mu gihe Donald Trump agenda asatira kuba perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isi itegereje byinshi kuri Donald Trump. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimutegereje nka perezida mushya, Uburusiya na Ukraine nabo bamutegereje nka perezida uzagena niba intambara ibi bihugu bigiye kumaramo imyaka 3 irangira cyangwa se nibikomeza. Ukraine itegereje kureba niba azakomeza kwiha inkunga ya gisirikare. Uburusiya bwo butegereje kureba niba azahagarika iyo nkunga ya gisirikare kuri Ukraine. Hagati aho, uwenda kuba perezida ucyuye igihe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden, warimo arakora byinshi kuri iyi ntambara, by'umwihariko guha Ukraine inkunga nyinshi ishoboka, ahari ngo Donald Trump azasange hari ibyahindutse muri iyi ntambara. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga miliyoni 500 mu nkunga ya gisirikare kuri Ukraine nk'igice cy'ingamba za nyuma z'umukuru w'igihugu cyuye igihe muri Amerika zo kongerera iki gihugu ubushobozi bwo kwirinda mbere yuko asohoka ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka utaha. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, Anthony Blinken, yatangaje kuri uyu wa kane icyiciro gikomeye cy'intwaro n'ibikoresho bikenewe byihutirwa bizaba birimo High Mobility Artillery Rocket System, IMAR. Ibi ni bya bimodoka birasa ibisasu biremereye. Iyi nkunga kandi irimo amasasu, irimo drone n'imodoka z'intambara. Intsinzi ya perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, mu matora yabaye mu kwezi kwa 11 ishobora kuzatuma haba kugabanya bikomeye inkunga ya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenera Ukraine. Ni icyemezo cyatumye ubutegetsi buriho ubu ngubu muri Amerika bwihutira gutanga miliyari z'amadolari mu nkunga zari zemejwe mbere yuko Trump ajya ku butegetsi. Iyi nkunga nshya ikurikiye ubundi bufasha mu by'umutekano bufite agaciro ka miliyoni 988 ndetse n'ikindi cyiciro cy'intwaro zifite agaciro ka miliyoni 725 yatangajwe mu ntangiriro z'uku kwezi. Nyuma y'inkunga yatangajwe kuri uyu wa kane, Biden aracyafite uburenganzira nka perezida bwo gukoresha miliyari 5 na miliyoni 600 mu buryo bwihuse, babyita Presidential Drawdown Authority, kugira ngo intwaro zive mu bubiko bwa Amerika zijye ku rugamba muri Ukraine bitabaye ngombwa ko zemezwa n'inteko ishinga amategeko. Ibi byemejwe n'umuvugizi w'urwego rushinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kirby. Yavuze ko Bwana Biden azakomeza gutanga ubufasha kuri Ukraine kugera ku musozo wa manda ye.
Iyi nkunga ije mu gihe cy'ingorabahizi muri iyi ntambara, aho ingabo za Moscow zirimo kwegera umujyi w'ingenzi wa Pokrovsk mu karere ka Donetsk muri Ukraine. Nyuma y'amezi menshi izi ngabo zishyira igitutu kuri aka gace, igisirikare cya Ukraine cyavuze ko mu minsi ishize ingabo z'Uburusiya zasenye cyangwa se zikigarurira bimwe mu birindiro by'ingabo za Ukraine hafi y'uyu mujyi wa Pokrovsk. Kugwa k'uyu mujyi ufatwa nk'izingiro mu bijyanye n'ubwikorezi ku gisirikare cya Ukraine byaba ari kimwe mu bihombo bikomeye cyane Ukraine yagira muri iyi ntambara. Uyu mujyi niwo Ukraine yifashisha mu kugeza ku rugamba intwaro n'abasirikari bo gusimbura bari ku rugamba. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje kuri uyu wa gatanu ko Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cyane cy'ibisasu na drone ku bikorwa remezo by'ingufu mu masaha ya mu gitondo, aho sosiyete y'ingufu Yasno yatangaje ko hafi 1/2 cy'abakiriya bayo 3,500,000 babuze umuriro w'amashanyarazi. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko kuri uyu wa gatanu yagabye igitero gikomeye cyane kikaba icya 12 muri uyu mwaka cyibasiye ibikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine nk'igisubizo ku gitero cya Ukraine cyabaye muri iki cyumweru ku kibuga cy'indege cya gisirikare mu karere ka Pokrovsk mu majyepfo y'Uburusiya, hakoreshejwe ibisasu bya Army Tactical Missile System byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk yavuze ko kuwa kane yaganiriye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku birebana no kohereza ingabo z'amahanga muri Ukraine mu gihe haba habayeho guhagarika intambara. Mu ruzinduko rwe i Varsovie, Perezida Emmanuel Macron yasabye ko haboneka inzira yo kurangiza intambara y'Uburusiya muri Ukraine, ikaba inzira ishingiye ku nyungu za Ukraine ndetse n'iz'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Avuga ko ubusugire bwa Ukraine n'umutekano w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biri mu kaga.